desi se poslije par trenutaka, zove mobilni naš prijatelj Dragoljub, arhitekta, i kaže, oče mile, mi smo ti svirali, znaš, lepo vreme, idemo na Dunav, idemo za vikend, da nešto ulovimo. I danas, mi smo po milosti Božijoj ovdje da lovimo. Evo, ja ću loviti ovu knjigu i biti ponosan, jer ja se pridružiti apostolima i čuću reči Gospoda Isusa Hrista da će nas učiniti lovcima ljudi. Jeste li čuli da smo mi Srbi sa Marsa? A jeste li vi čuli da su nama Nemci poklonili jezik? A jeste vi čuli da su Albanci nama uradili svetinje na Kosovo? Kako niste čuli? Ste čuli to? Jeste li čuli da je napravljen drveni šporet i da ta drveni šporet najbolju temperaturu napravi? Jeste li čuli da ne treba da se ore njiva i da ne treba da orete, da će pšenica sama da nikne? Jeste li čuli kako na televiziji govore da ne treba ništa znati? Jeste li čuli? Sve se to dešava danas u sebi. Danas neko hoće da reprezentuje i da pokaže život, naravno, na žalost, ne preko žive reči, nego preko tehnike, gdje ćete vi biti slušalac, a drugi ću vam pričati šta treba da činite i da živite. U takvom predlogu, u takvim zamislima, onda knjiga je nepotrebna. Znanje je nepotrebno. Oni vas hrane. Oni vas zaodevaju lažima. A mi ne znam. Vladika Sveti Nikolaj kaže Englezima koji su mislili da za par godina da će satrati srpski narod. I onda Vladika Nikolaj kaže Englezima, srpski narod može uništiti njegovo neznanje. I danas mi smo svedoci toga. Mislim da Selena može o tome da priča, kako, ili može i Jovana, kako Dana čita literaturu. A to je preko mobilnog ubrzana neka frekvencija i onda se, znači, radi ovako, ta literatura, naša djeca ovako čitaju. Ako je Marku Kraljeviću, Miloš Obilić, on kaže ovako, kada se sluša, žive Miloš Obilić, to tako naša djeca čitaju danas literaturu preko mobilnih telefona, a roditelji, neko nema vremena, nekome je to zanimljivo, smeje se, kako se danas nudi toj dječici elektronskim putem da se čita literatura i knjige. I onda mogu da nam serviraju i da kažu ovo što sam ja rekao malo pre na početku, a to je da mi nemamo svoj identitet, da mi nemamo svoju kulturu, da nemamo svoju veru, da smo barbari, da smo kanibalisti, zato što ne želimo da čitamo. Uzmemo knjigu i onda kad uzmemo knjigu i kažemo 300 strana. Ovdje u našu svetinju dolazi doktorka i ta doktorka učini jedan doktorat. Napravi i taj doktorat njen apsolutno mnogo bi doprinio medicini kao nauku. I sada ona treba da odbrani taj doktorat.
uradi taj doktorat na 600 stranica. I kada je dala komisiji da pregledaju taj doktorat, oni kažu šta ti je ovo? Kaže, moj doktorat, kaže, smanji se dva. Ona uzme pa smanji na 500 stranica. Posle, opet donese komisija. Kaže, ti se igraš sa, šta radiš to? A onda ona smanji na 450 stranica doktorat. Komisija kaže ovako, krk pameti, dobro ti se igraš sa nama. Pa ko će to od nas toliko imati vremena? Pa piši taj doktorat 80 stranica i toliko i to. Šta sad imaš da razgnjaviš? Da mi sad ne moramo čitati tvoj doktorat sa 600 stranica, to ti nisi normalna. Zato mi koji smo slovesni, mi koji smo ikone Božije i mi koji smo sinovi svetlosti, bila jedna grupa u četvrtak ovde, iz Pančeva, a jedna žena, ona kaže, znate li kako je u svetu, moj sin se zaposlio, ima 38.000 platu, znate, a njemu samo treba za osnovno sredstvo 1000 dinara, bez higijenski, bez obaveza prema državi. Znate kako je to muka, znate, i onda počinje neku priču, jer kaže, tamo, pomoći gospođa. A ona kaže, zašto? Taj program me ne interesuje. Mene interesuje program koji mi daje večnost. Meni ako neko sad da $1.000.000, $1.000.000, to mi nema večnosti. I može mi dati neko bilo šta, to nema vrednosti. Ali u malim stvarima je velika vrednost. I zato Gospod naš Isus, isto kako je Đako reče, predivno, on je sve to po milosti Božije bio u jednostavnosti, gdje mi budemo u jednostavnosti. Jer taj život u jednostavnosti, on ima smisla, bez komplikacije. A život u jednostavnosti jeste čitanje. Čitanje, učenje, znanje. I uistinu, svi ljudi koji po milosti Božijoj su toliko bili načitani, svi su oni žalili što još više nisu čitali, jer su im pružili znanje da ne može neko da manipuliše sa njima. I nemojte dozvoliti da neko manipuliše sa vama, nego čitajte. Tražite dobre knjige. I te knjige koje čitate, te dobre knjige, oni su vam znakovi za vaš život, da budete itekako bogati kao jedan narod. I zato Sveti Sava i njegovi nasljednici, Sveti Pajsije Janjevac nazvan zato što je bio sa Kosova iz sela Janjeva. Koliko su oni štampali knjige. A sjetimo se, ovdje je otac Serafim iz Stepčevskog manastira iz Makedonije nas je naučio kako su se francuski kraljevi vekovima zaklinjali na evanđelju koje je napisano crkvenoslovenskim jezikom, jer učeni Francuzi, najučeniji Francuzi gledajući tu knjigu koja je ruska knjeginja donela kada se udavala za njihovog cara i princa, oni su zaboravili na to i posle kada su pronašli tu knjigu, oni kažu ovo su anđeli pisali. On je čovjek napisao i onda i dan danas čuvaju evanđelje slovenskog jezika i zaklinju se francuski kraljevi vekovima na knjizi koja je napisana crkvenoslovenskom jezikom, jer oni smatraju da je to anđeo spustio sa neba. Pogledajte koliko čovjek može da poprimi znanja, ali samo da se čita. I zato
Imamo danas instituciju, jednu danas ovdje, ogromnu i veliku instituciju poput, pošto ovi akademici naši spavaju, da li postoje Matica Srpska, da li postoji SANU, da li to više postoji, Bog sveti zna da li to postoji više, jer oni ništa ne objavljuju, oni ništa ne pričaju, oni se ništa ne bore. Onda je došlo vreme da pojedinac postane Matica Srpska, da pojedinac postane SANU, mi Boga tako ćemo i predstaviti našu milu dragu Zoricu sa njenim timom, ali njen tim je Zorica, posle druga osoba je Zorica, posle Zorice druge, treća Zorica, i kad se sve to sabere, sve je to Zorica. Boži, stvarno posle ovakve najave, ja najbolje da izađem, mislim, ne znam šta bih rekla. Ali ne mogu da se ne odazovem na takve reči oca Mileta i da sad ne prozborim koju reč ja. Visokoprečasni oče Mile, oče Đakone i svi prisutni, hvala što smo se u ime Gospoda Boga danas sabrali ovde. Hvala na ljubavi ovoj svetoj obitelji, koja uvek prepozna nešto što je rađeno u slavu Boga i obezbedi uslove da se o tome nešto i čuje. Danas smo vam doneli knjigu koja nosi naziv Hleb života. Hleb života, istinski se nadam, s obzirom da dolazite u ovu duhovnu zajednicu, da svi znate o kome se radi. Znači, hleb života, Gospod naš Isus Hristos. Ovdje su sabrana predavanja, 21 predavanje, koja su se dešavala u našoj pomesnoj crkvi u periodu od 2013. do 2020. Ideja je zapravo bila da se otrgne od zaborava jedan period, daleko bolji period misionarskog rada, ja ću se usuditi reći, naših duhovnika i naše crkve, nego što je sada. Jeste zatišje nastalo u vreme korone, nametnuto zatišje zbog neodržavanja tih skupova, ali u ovoj knjizi imamo i predavanje koje je održano preko Skype-a. Znači, imalo je načina da se narod Božiji i dalje okrepljuje rečju Božijom preko reči duhovnika. Teme su sabrane tako da ova knjiga, možemo reći, predstavlja jedan priručnik. Iako kažemo priručnik, to nekako deluje nešto jednostavno. Ali iz jednostavnih stvari čovjek najbolje nauči i najbolje napreduje. Ovdje nećete naći teme visokoteološke sa izrazima koje nama nisu poznati. Dakle, ovdje su govorili naši duhovnici iz naše pomesne crkve, ali imamo i dva duhovnika, oca Siluana iz manastira Grigorijat i oca Igora Zirojević koji služi sveštenike, dakle koji služi na Eviji u manastiru Preobraženje. Dakle, naši ljudi koji pripadaju kliru Grčke pravoslavne crkve. Kad sam rekla priručnik, mislim da je knjiga urađena tako što je, zapravo ne mislim, nego znam, sistematski obrađene su teme. Najprije, eto, tema o Gospodu Isusu Hristu, tema o Majci Božijoj, znači koju nikada ne zaobilazimo ni u jednoj knjizi. Jer kako reče otac Rafailo u jednom predavanju, Majka Božija na jednoj strani, a ta vaša omiljena svetiteljka i svi omiljeni svetitelji i svi svetitelji na drugoj strani i Majka Božija preteže. Zatim smo još nekoliko svetitelja u ovoj knjizi stavili. Svetog našeg oca Savu, kojeg itekako zanemarujemo i kojem se
budimo iskreni, neću ja sad anketirati ni ovdje ni bilo koga, ali jako malo Srbi Svetoga Savu pominju molitvi. Iz tog razloga i tema je dobila naziv koji je govorio otac Rafailo, Kamen odbačeni. Na kraju tog predavanja smo doneli u ovoj knjizi i čuvenu besedu, žičku besedu Svetoga Save. Da iskoristimo, da tako kažem, i prostor u ovoj knjizi, da ko bude uzeo ovu knjigu, da može i da tu besedu ne samo pročita, nego da prosto proba da je analizira kako je i počeo u ovoj, kako je i započet u ovoj knjizi. Naravno, pre Svetog Save mi imamo svete Ćirila i Metodija, tako da smo jednu temu o njima obradili u ovoj knjizi i onoga svetitelja kojeg moj doživljaj, makar takav, srpski narod najviše ceni, koji je iz srpskog roda, Svetog Vasilija Ostroškog, slava mu i milost. U Hercegovini, inače, pošto smo tamo, samo mala ovako digresija, ali u okviru je teme, u Hercegovini se ne izgovara ime Svetog Vasilija Ostroškog ukoliko se ne ustane. Mislim, ja sam izgovorila, ne mislim da vi treba da ustanete, ali prosto koliko je to poštovanje Svetog Vasilija Ostroškog u Hercegovini. I to su o Svetom Vasiliju Ostroškom i Svetom Kirilu i Metodiju teme o kojima su govorili otac Darko Đogo i otac Jovan Milanović iz jednog drugog ugla, ne iz ugla onog njihovog čudotvorstva i njihovog žitija samo, nego pogotovo o Svetom Vasiliju Ostroškom u vremenu u kojem je on živeo. I na kakve je on tada sva iskušenja imao i upravo ovo što otac malo pre reče o tim lažima koje su se proturale u njemu, a onda je ovdje jasno rečeno da kako se došlo do toga, jer jako malo ima pisanih zapisa, da to naravno nije istina. Zatim jedna celina koja govori o našem životu u crkvi. Ajde da uzmemo prvo o liturgiji. Upravo o liturgiji govorio je otac Mile i tu ne možete, izdržat će. Neću mnogo da vas hvalim, pošto oni znaju, poznaju vas, ali eto, doneli smo u Svetom Jovanu Vladimiru, crkvi čija sam ja parohijanka, pa eto, povezali smo to tako da bude upravo to što je on govorio. A onda imate recimo o postnom bogosluženju, što se retko ovako negde pročita, to je govorio otac Slobodan Jokić, Nikšićki namjesnik, zaista jedna divna ovako priča koja je jasna, precizna, zašto, kako. A pre svega toga imamo priču o molitveniku, ja govorim priču, ali ono što kažemo i evanđelske su priče, pa usuđujem se da taj izraz koristim i ovde, o molitveniku i kako ga koristimo, zapravo koliko ga ne koristimo, a zašto treba da ga koristimo. I još neke su tu teme zaista onako baš direktno iz života crkve, na primjer blagodarenje kao izraz pokajanja. Upravo sjajna priča oca Igora Zirojevića, koja mislim i po više puta treba da se pročita kao i sve ostalo predavanja koja su u ovoj knjizi. Jer mi u suštini zavapimo Gospodu, ali pitanje je koliko mu blagodarimo na svemu onome kako mi doživljavamo teškom i lošem u našem životu. A upravo tada treba najviše da se Gospodu obratimo i da zablagodarimo na svemu. Zatim imamo ono svakodnevno, znači život u porodici, život u braku. I kad pročitate ovo ovdje kako piše život u braku, onda zaista nema muškarca i žene koji su u braku, a da ne mogu da ostvare jedan hrišćanski brak ako onoga drugog posmatraju kao ikonu Božiju i kao stvorenje Božije. Jer ko si ti, čoveče, da
kritikuješ, da se loše ponašaš prema Božijem sluzi ili slugi, ja mislim se kaže sluzi, ali nema se. Nažalost, često susrećemo međusobno i putujući i u crkvi i tako dalje, gdje se svi negdje hrišćani smo, pa smo hrišćani, ali ne nosimo taj optimizam. I zato smo jedno predavanje koje nosi naziv Hrišćanski optimizam donijeli u ovu knjigu. Govori otac Petar, novoizabrani vladika Toplički, i on kaže, kad ti neko kaže bit će dobro, veruj da će biti dobro, nisu to riječi brata ili sestre koji ti je rekao bit će dobro. Pa to su Božije riječi koje ti je Gospod poslao kroz tog brata i sestru. Svakako, da vam ne prepričavam sad i ostalo, ja sam negdje eto sad šta mi je palo na pamet, svaki put na predstavljanju ove knjige pomenem nekoga drugog, ali ovdje je bio isto tako, donijeli smo one teme iz tih oblasti koje smo želeli da donesemo, koje su mogle da se zapišu, ili koje sam bar ja po svom umenju i znanju mogla da zapišem, a da vi koji budete čitali, potpuno shvatite šta je pouka i poruka predavača, bez da ste ga čuli. A ja sam ih slušala najmanje jedno 7-8 puta i nekoliko puta iščitavala i moji saradnici su nekoliko puta iščitavali, da dođe do toga da zaista, mislim, ovo nije moje delo, da se razumemo, najprije delo ovih ljudi koji su zastupljeni tu, ali pre njih i pre mene ovo je Božije delo, tako da nemam problem što upotrebljavam tu reč ja, jer je Gospod blago izvoleo progovoriti i dati mi snage, a mogli ste biti bilo ko od vas, a da ja budem u nekoj drugoj priči. Tako da, knjigu moramo da prodajemo, jer puno je troškova oko svega, iako autori i svi oni koji su radili, osim štampe, to smo morali da platimo, ali mi prikupljamo sredstva i za neka druga izdanja koja delimo besplatno. Tako da knjigu ovdje možete kupiti, bit će 500 dinara je cena, ali vašoj pažnji, moram vašu pažnju još malo da zadržim, ne mogu, a da ne kažem još koju reč, iako smo već ovdje bili, o knjizi Sečenje ne sme da stane, o svetim srpskim novomučenicima i ispovjednicima 20. veka. Ovo je zaista knjiga koja ide uz ohridski prolog. To ne kažem ja, to govore oni koji se javljaju i do kojih je ova knjiga već došla, a do sada smo podelili 23.000 primjeraka. Dakle, u ovoj knjizi su sabrani oni sveti, naši preci, najbliži naši preci, najskoriji naši preci, naši savremenici koji su stradali u 20. veku, koje je Srpska pravoslavna crkva kanonizovala. Ove godine, slava Bogu, na Svetom saboru je kanonizovano još nekoliko grupnih, da kažem, stradalnika i nekoliko pojedinačnih. Ako da Bog života, zdravlja, snage, mi ćemo uraditi dopunu ove knjige za neka naredna izdanja. Ova knjiga se deli besplatno. Znači, svi oni koji niste bili prošli put, molim vas, priđite tu gdje se prodaje knjiga Hleb života, ova će se podeliti besplatno. Cilj ove knjige je da se još jednom, za one koji smo ih već upoznali, da se podsjetimo, ali za one koji nisu upoznali ove naše svetitelje, da ih upoznamo, da vidimo, čujemo kroz njihova žitija, doživimo kako se brani pravoslavna vera. Mi kažemo u savremenom vremenu. U savremenom, to je ono u kojem smo mi sada. Savremeno vreme je bilo u vremenu kad su ovi mučenici živeli. Znači svako u vremenu u kojem je živeo, to je savremeno vreme. To je ono vreme baš u kojem živi. I da se mi ovim svetim mučenicima, da im se molimo. Da sećanje nikada zaista ne prestane dok smo ovdje,
kako bi nas oni prepoznali kada i mi iz ovog života odemo u drugi život i da bi imao ko da počev od naših Ćirila i Metodije, Svetog Save, Svetog Vasilija Ostroškog, od svih svetih Srba i ovih naših novomučenika i ispovednika, da nas ima ko sačekati, pomoliti se za nas i otvoriti nam vrata raja. I sad, na kraju, iskoristim priliku, malo da se pohvalim. No može. Ovu knjižicu također delimo besplatno za našu decu školarce. Ovdje su sabrane pesme, 20 pesama mog sina Petra, koji je pisao pesme u vreme osnovne škole. Sve su pesme nagrađivane na raznim konkursima, objavljivane u raznim listovima i zbornicima. Petar ima sada 28 godina, završio je fakultet, radi, oženjen je, ima sina Iliju, suprugu Aleksandru i u znak ljubavi prema njemu, koji je sve svoje obaveze, slava ti Bože, odradio blagovremeno i kako treba, moj muž i ja smo prošle godine izdali ovu knjižicu i poklanjamo deci školskog uzrasta da im bude eto jedan mali primjer. Hvala vam na vašoj ljubavi.